Sambil dia nunggu rapi-rapi, masih mau nyengir nggak? Masih mau nyengir atau udah ngasap? Ngasap, balap lari, ya. Ya satu lagi sambil nungguin dia siap-siap ya Bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Alhamdulillah. Kita tutup dengan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Ibu sekalian. Ayo adik-adik yang mau hadroh masuk ke dalam. Siapin alatnya. Baik, kita mulai acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini emang udah ngantuk apa udah lapar? Ya, yang masih banget jawab salamnya. Ya, pohon salam di bawah sumur. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Ya, yang benar jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, sampai urat keluar jawab salam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidahhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا وحبيب Azmain. Hormati, kita muliakan Sahibul Bait, orang tua kita. Alhamdulillah, Mukarram al-Muhtaram Al-Ustaz Haji Abdul Rafiq Al-Firdaus, serta para dewan guru Rumah Umat Tombo Ati, serta para ibu, ayah, undangan Majelis Taklim malam Jumat Rumah Umat Tombo Ati yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya maupun gelarnya. Semuanya yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin, mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kenikmatan, keberkahan, keselamatan di dunia wal akhirah untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah memperkenankan kita untuk sama-sama menghadiri taklim rutin malam Jumat yang insya Allah mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, di majelis ini, Allah mudahkan lisan kita untuk berzikir, Allah mudahkan lisan kita untuk memuji Allah, Allah mudahkan lisan kita untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kalau di rumah ya kadang-kadang boro-boro kita zikir, ya mencetin HP, ya mencetin HP. Kalau ada mencetin remote TV, TV-nya ada remote-nya kan? Ada. Kalau ada remote-nya ditutul nanti. Kita bersyukur malam ini yang hadir minimal tadi kita sudah baca apa tuh? Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa. Kemudian apa lagi? Kita tadi baca kita sudah membaca 2 kalimat syahadat, memperbaharui iman kita. Jadi dunia perbaharui iman kita. Kita baca 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gampang nggak? Oh, ada lagi di dada dia. Di hadapan Allah, ya Bu, orang nggak bisa masuk surga kalau dia tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Orang lahir ke dunia bayi, kalau dia belum balik, dia meninggal dunia, ada harapan dia masuk surga, ya. Tapi begitu dia balik, dia tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun dia berbuat baik sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, nggak bisa masuk surga. Karena apa? Miftahul jannah, apa? Kuncinya surga, la ilaha illallah. Tadi alhamdulillah, nggak tahu saya berhitungin berapa kali tadi kita baca, ya. Ikutin aja udah. Alhamdulillah. Dengan duduknya kita, Allah mudahkan kita berzikir, kita beristighfar, kita menyebut nama Allah dan berselawat atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan iring salamat kita sampaikan kepada pemimpin kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini anak-anaknya mana harus siap, ya. Kita
langsung saja buka acara taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk para keluarga-keluarga kita yang telah mendahului. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa Allah, terima amal ibadah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan tempat terbaik di Allah. Allahu alaihi wasallam summa ila rubusyusun masing-masing keluarganya, kakek neneknya, guru-gurunya. Jami'ul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita ikuti pembacaan kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lantunan salawat yang akan dibawakan oleh tim hadrah santri Rumah Umat Tombo Hati yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Mukarram Ustaz Tris Abdillah. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بلغت الله ملائكة جبريل عليه السلام ملائكة ميكائيل وملائكة خير الأمم وملائكة المقرب القدم من أجسنا في القرآن عليه السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد رسل الله جميع الملائكة والمقربين شهدوا بين السماء والأرض ولقد رسل الله المقربين محمد وملك المقربين فعلى ملك المقربين بن عبد ملائكة المقربين إبراهيم ملائكة المقربين عبد ولقد رسل الله المقربين روح القدس ملائكة جبريل عليه السلام ولقد رسل الله المقربين ياسين حبيب الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد رسل الله نبي الله خضر عليه السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد رسل الله الشيخ سلطان الأولياء صلى الله الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد رسل الله نبي الله آدم وسيد حواء أبي وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد عبد الله سيد آمنة رضي الله عنهما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد رسل الله سيدنا أبو بكر بن الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي كرم الله وجهه بن عبد المطلب وسيدنا بلال بن رباح وسيدنا وسلطان رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد رسل الله سيدنا حسن وسيدنا حسين صديق رسول الله وخصوصا الله وسيدتنا فاطمة الزهراء البتول بنت رسول الله رضي الله عنهما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد رسل الله بتسع في المنسي وخصوصا عليه الجبل والقطب يد الزمن ومن فتح في يد القرية والبلدة ومن قرأ إلى يوم القيامة وخصوصا يا الله والإسراء.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد نسي الله رسول العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والقدرة الله لك الجسد وربي شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بالقدرة يا الله آبائنا وأمهاتنا آبائنا يا الله أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا يا الله آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا خصوصا يا الله رفيع القبور. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لقضي حاجتنا وحاجتكم من حوائج الدنيا من حوائج الآخرة بإذن الله بإذن رسول الله بإذن الله بإذن رسول الله وببركة أولياء الله والله خصوصا عددا صاحب البيت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد يا الله جل وعلا محمد حسن الحبشي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن كل والدي والمؤمنين آمين. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا من يطلب وصاله وقوة ومنامات صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أسفل الأسفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأسفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى السلام عليك
وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الوادي البرهان المبسوط في الوجود كرامه إحسانه. تعالى مجده وعظم شانه. خلق خلقا لحكمة وقع عليه علما وبسط له بوفاء بالملة ما جرت به في أقدار بالقسمة. ونزل إليه مصرف خلقي وجل عبيد الرحمن. تلقت إرادة الأزلية بحق هذا العبد المحبوب. فانتشرت آثار شرفه بعالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان. وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فعطرت بوجودها كناف الوجود وترتل كل العوالم بدراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سجل الحب في عالم القدس الواسع. تجلي الوضع بتشرف فضله في الغريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بالقعدات والليل من سقره بكسرات ترداد. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان لتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر صدره في الأكوان. فما بيسر اتصل به قلب منير إلا بوسوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب صدره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور قمر الكون بهجة وجمالا. والترق في القصد على مقامه وتناهى في مجده وتعالى. لقبته العيون في مجزلته بشر
شؤونه وكماله. وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في العقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود والكيان. فتبارك الله من إله كريم. بشرت آية في الذكر الحكيم بالبشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فجأت هذه البشارة والقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أنا الفاكر إليك إليك يا رب وأنت عني
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاحتج العرش ضربه واسب الشعر وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولم تجعله من فقري وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بغضب بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه بحرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك رسول الله صلوات الله عليك
goyang-goyang. Wasallam serta lantunan salawat. Mudah-mudahan salawat yang kita baca, kita simak, kita ikuti menjadikan bertambah-tambah rasa mahabbah cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cinta dan mengaku kita sebagai umatnya, umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari sama-sama kita dengarkan kalimat tasyakur, sambutan yang akan disampaikan oleh Sahibul Bait, orang tua kita, guru kita, sahabat kita, inna fillah, Muhtaram wal Muhtaram wal Ustaz Haji Abdul Rafiq al-Firdaus. Kepada beliau kami persilakan sallu ala Muhammad. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, segala puji adalah milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ini hari ini kurang sehat. Jadi tapi alhamdulillah, saya cuma minta ikhlasnya aja. Kita berdoa, ya. Malam ini kita doa sama-sama, mudah-mudahan ini lebih dari 40 orang ya, hari 250 orang dikabulin Allah. Ayo kita doa. Kita doakan tangannya dengan serius. Bunda, handphonenya ditaruh dulu, sayang, tenang ya. Kita doa, tenang ya, tenang. Sebentar saja kita doa. Insya Allah doa ini dijabah. Kita istighfar dulu semuanya 3 kali. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bunda, angkat tangannya. Malam ini spesial. Insya Allah doanya dikabulkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dasyakirin hamdanahirin hamdanin kafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa ala sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil habibin al-fadil al-jahi wa ala sallam. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi bibabi rahmatika ya dada sayyidina. Salatan wa salam da'iman dari mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farij ummati sayyidina Muhammad farijan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah ya arhamar rahimin, berkahilah kami semua ya Allah. Malam ini ya Allah, malammu yang mulia ya Allah. Ya arhamar rahimin, beri berkah kami semua ya Allah. Setiap hela nafas kami Allah, setiap tapak langkah kami ya Allah. Ya arhamar rahimin, jadikanlah ya Allah segala apapun yang kami temui dalam hidup kami adalah jalan rahmat-Mu. Jadikanlah ya Allah segala apa yang kami rasakan adalah jalan cinta-Mu, jalan rahmat-Mu. Jadikan ya Allah segala apapun yang Allah yang kami rasakan adalah jalan ya Allah, jalan rahmat-Mu, jalan cinta-Mu, jalan ridha-Mu. Ya arhamar rahimin, perbaikilah keadaan kami ya Allah. Perbaikilah cara kami bicara ya Allah. Perbaikilah akhlak kami ya Allah. Cara berfikir kami ya Allah. Cara ibadah kami ya Allah. Zikir kami, salawat kami ya Allah ya arhamar rahimin. Mudahkan kami semua ini salat berjamaah ya Allah. Mudahkanlah kami tahajud.
mudahkanlah kami duha, mudahkanlah kami zikir ya Allah. Lidah kami basah dengan zikir sampai kami mati ya Allah. Pikiran kami berzikir, langkah kami berzikir. Izinkanlah ya Allah setiap detik-detik kami adalah solawat ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah yang Maha Baik, wahai Allah yang menggenggam nyawa kami, wahai Allah yang menggenggam takdir kami. Ya Allah, perbaiki keadaan kami ya Allah. Selamatkan kami semua ya Allah. Selamatkan kami dari kejahatan dalam diri kami ya Allah. Selamatkan kami dari jin, dari manusia, dari manusia-manusia yang jahat ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Selamatkan kami dari fitnah kemiskinan, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kehidupan, dari fitnah kematian. Selamatkan kami ya Allah dari fitnah Masihul Dajjal. Selamatkan kami dari fitnah kubur. Selamatkan kami dari jahannam ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Bukalah ya Allah pintu-pintu makrifat-Mu kepada kami ya Allah, agar kami semakin tunduk, semakin taat, semakin patuh kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Malam ini ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah dengan sungguh-sungguh ya Allah. Kami ingin kembali kepada-Mu ya Allah. Maka beri kekuatan kami ya Allah, pandaikan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, beri kemudahan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, cukupkan rezeki kami ya Allah. Jangan biarkan kami meminta-minta kepada makhluk ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ya Allah, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jagalah kehormatan kami ya Allah sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai umatnya kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, izinkan ya Allah kami semua yang hadir ini bersama keluarga kami, bersama anak-anak kami, bersama orang tua kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, kawan-kawan kami, tetangga-tetangga kami ya Allah, untuk mendapatkan syafaat dari kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wahai Engkau ya Allah yang menguasai kami, yang menguasai segala sesuatu. Kami minta ya Allah sesuatu ya Allah. Kami minta sesuatu kepada-Mu ya Allah, yaitu keselamatan dunia akhirat kami ya Allah. Keselamatan ya Allah dunia akhirat keluarga kami ya Allah. Keselamatan dunia akhirat saudara-saudara kami ya Allah. Keselamatan dunia akhirat seluruh umatnya Nabi Muhammad ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Hadirkanlah kepada kami semua ini Allah pemimpin-pemimpin yang suci ya Allah, pemimpin-pemimpin yang takut kepada-Mu ya Allah, yang mencintai anak-anak yatim, yang mencintai fakir miskin, yang mencintai orang-orang duafa ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah ya Allah sisa umur kami ini adalah kebaikan-kebaikan. Sisa umur kami adalah kebahagiaan dunia akhirat. Sisa umur kami adalah keselamatan. Sisa umur kami adalah rahmat-Mu, cinta-Mu, ridha-Mu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bukalah ya Allah, bukalah ya Allah hijab-hijab kami ya Allah, agar kami ya Allah semakin tunduk, semakin taat kepada-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Matikanlah kami semua ini dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan takwa, dalam keadaan Engkau ridha kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, matikan kami ya Allah ketika Engkau telah menghapuskan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Matikan ya Allah ketika Engkau telah memastikan kami sebagai ahli syurga-Mu ya Allah. Matikan kami husnul khatimah. Dan izinkan kami semua ini memasuki syurga-Mu ya Allah bersama orang-orang yang kami sayangi dalam kehidupan kami ya Allah. Dari orang tua kami, keluarga kami, anak-anak kami dan keturunan kami ya Allah. Dari sahabat-sahabat kami dan orang-orang yang mengenal kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah yang Maha Baik, wahai Allah yang Maha Mendengar, wahai Allah yang menentukan segala sesuatu. Ya Allah, takdirkanlah keselamatan dunia akhirat kepada kami ya Allah. Jadikan ya Allah segala kesedihan kami adalah ampunan-Mu. Jadikan ya Allah segala kesusahan kami adalah rahmat-Mu. Jadikan ya Allah segala apapun yang kami temui ya Allah adalah cinta dan ridha-Mu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata al-abrar aziz wal ghaffar rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati
amma yasifun. Walhamdulillah Rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, minta doanya sekali lagi baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan orang-orang yang hari ini berbuat untuk kita semua, yang beras, yang makan, yang air, yang sholawat, yang MC, yang datang, yang nata mobil, semuanya yang berbuat hari ini, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, mudah-mudahan benar-benar Allah kasih kelapangan hidupnya, kasih kemudahan hidupnya, mudah-mudahan benar-benar Allah beri kemuliaan dunia akhirat semuanya, termasuk semua yang hadir di sini. Kita Fatihah 3 kali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu lagi Fatihah. Mudah-mudahan Bunda, halo, adik-adikku, duduk saya, duduk. Minta Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan minggu depan ada lagi berasnya, ada lagi acaranya. Semua yang hadir panjang umur semuanya, ya. Mudah-mudahan dikasih rezeki. Mudah-mudahan Jumat depan bisa berbagi beras lagi lebih banyak, lebih baik lagi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, saya kembalikan sama Abi Agus, nanti dia kasih nasihat sedikit, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Demikian tadi telah sama-sama kita ikuti sambutan, kemudian juga doa. Mudah-mudahan apa yang tadi kita panjatkan kabul diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bu, udah ngantuk belum? Hah? Belum, serius? Udah, saya bingung nih, ada yang ngantuk, ada yang belum. Yang ngantuk boleh pulang. Ya, yang ngantuk boleh pulang. Yang masih belum ngantuk, ya, kita tunggu sebentar ya, sambil disiapin makanannya. Ini saya mau tanya dari wilayah mana nih? Belebah. RT, RW? RW 4. Ada yang dari Rawakuning? Ada. RW 16. RW 2. Iya. Ini dari mana yang kita? Bukan minggu kemarin udah? Belum? Minggu yang lalu ya datang ya? Nah nanti gantian ya Bu. Kita seperti biasa bergantian agar ada dia terus supaya rata dari sana minggu ini, besok dari wilayah sebelah sini. Jadi nanti semuanya kebagian ya, karena ini tiap minggu. Tapi ibu-ibu kalau mau ikut ngaji, mau ikut sholawatan, mau ikut berzikir, silahkan datang ya. Tapi yang tidak dapat kupon, tidak dapat beras nggak apa-apa.
makan, ikut makan boleh silakan, tapi nggak dapat beras kita gantian sama saudara-saudara kita yang lain. Jangan marah, ya, harus saling menghargai. Kemudian ini saya pesan nih, ibu-ibu, jangan berebutan bangunnya. Ya, kalau ada yang tua, nek duluan nek. Tuh, ini yang sifat-sifat yang harus kita ya jaga. Mendahulukan orang yang lebih tua. Kalau ibu udah seusia nenek-nenek gimana didorong-dorong? Mau? Iya. Harus ada adabnya, harus ada akhlaknya sama orang tua, ya. Kalau ada orang tua di depannya kan nenek-nenek ini, ya. Jangan begitu. Ntar kalau ibu seumur beliau, ayo, ya. Kita harus bisa menghargai orang lebih tua. Jangan pede juga, gua kan lebih tua. Ya, jangan begitu. Lihat aja dari dia bangunnya udah susah, ya Bu. Jangan melihat usianya, jangan melihat wajah, tapi dilihat kalau dia bangun dan jalannya saja sudah sulit, dia lebih diutamakan dan lebih didahulukan. Iya, gitu. Walaupun usianya ibu udah 70 tapi masih gagah, ya ibu ngalah, ya. Gitu. Ini sifat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada akhlak dalam Islam, ada insar, kita mendahulukan orang lain dibanding kepentingan diri kita. Itu udah jarang tuh. Dalam diri kita mulai ada apa namanya kalau kata orang egois. Mementingkan diri sendiri. Apa aja maunya paling dulu. Ya, antri KJP begitu. Antri sembako sama RT juga begitu. Apa aja belanja maunya diduluin. Padahal kita tahu kita datang belakangan. Seharusnya kita ngalah. Bahkan mohon maaf kalau ada yang lebih tua, ada orang yang disabilitas. Tahu disabilitas, cacat, ya kakinya jalan aja udah susah begitu tuh, ya pakai tungken atau pakai kursi roda, itu lebih diperhatikan, lebih didahulukan. Jangan ibu masih gagah maunya duluan, tuh, ya, begitu. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Siapa Sayyidina Ali, Bu? Menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menikah dengan putri Rasulullah siapa namanya? Siti Fatimah Az-Zahra. Ini suatu ketika dia jalan mau berangkat sholat subuh. Bu, mau berangkat sholat subuh. Udah aja, ya, udah qomat. Imam udah sholat. Rasulullah pada saat itu yang jadi imam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jadi imam. Ketika ibu Sayyidina Ali mau berangkat sholat subuh, sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat yang paling sedikit rakaatnya, tapi paling berat untuk dilaksanakan. Udah paling dikit, Bu. Ini Sayyidina Ali ketika mau berangkat sholat subuh, ada aki-aki. Aki-aki jalan cepat atau pelan? Pelan. Setindak, ya, napas, setindak. Lama Sayyidina Ali ngikutin di belakangnya karena akhlaknya. Dia nggak nyerobot, kagak duluin model kita. Aki-aki lama amat. Enggak, akhlak menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali apa? Dia ngikutin jalan di belakangnya pelan-pelan, dituntun, ya, kok pelan-pelan kok, awas dibantu kena kesandung. Model kita dijorokin dong ya, lama banget bertelan. Tuh kalau kita, akhirnya Bu, ketika Rasulullah lagi sholat ini udah rakaat terakhir, rakaat kedua.
Rasulullah udah ruku, Allahu Akbar, udah gini nih boleh. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi. Harusnya kan bangun ya. Sami Allahu liman hamidah, harusnya. Tapi pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku lama banget. Kalau bangun-bangun, sampai sahabat yang sholat di belakangnya bingung. Nabi tumben amat ini ruku lama banget. Ya, ada apa? Sampai akhirnya itu aki-aki orang tua sampai ke masjid ikut dalam barisan sholat berjamaah ruku bersama Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bu, kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bu, begitu Sayyidina Ali dan orang tua itu ikut sholat ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Terus sampai akhirnya salam. Sayyidina Ali meneruskan. Begitu selesai sholat, para sahabat nanya, ya Rasulullah, ada apa gerangan sholat pagi ini? Kau ruku begitu lama. Kata Rasulullah apa? Ketika aku sedang ruku, aku akan iktidal, bangkit. Ada yang menekan pundakku sehingga aku tidak bisa bangkit. Ternyata Rasulullah ditekan oleh malaikat untuk menunggu Sayyidina Ali yang berangkat salat terlambat gara-gara jaga akhlak kagak mau nyerobot aki. Dapat nggak tuh akhlak sahabat Nabi? Itu orang berakhlak sampai malaikat ikut belain. Gara-gara adab akhlak, malaikat Jibril ikut belain supaya Sayyidina Ali tidak terlambat sholat berjamaah subuh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu mau nggak gitu dibelain sama malaikat? Jangan sama orang tua. Nenek-nenek lupa, ya. Nenek-nenek jangan didorong dong. Ntar nih mulai praktek sih, banyak bangunnya. Yang duluan di depan, saya mentar belakangan, nggak apa-apa. Ya, kalau perlu ibu ambilin sendalnya, mana sendalnya? Tuh, pakai sendalnya, tuntun. Ini akhlak, ini adab. Ini udah jarang sekarang umat Islam mulai hilang akhlaknya terhadap orang tua. Makanya juga anaknya akhirnya ikut, anaknya nggak sopan lagi sama ibu, anaknya tidak lagi santun kepada orang tuanya. Ya. Ini sedikit cerita tapi ada nasihat. Mudah-mudahan manfaat. Saya minta pendapat. Nenek sepakat ini? Apa yang saya ajarin? Nenek harus sepakat. Kalau nggak mendukung saya bagaimana? Ya? Sepakat nggak? Nah, ya? Nyanyi sepakat ya? Jadi saya mau membela aspirasi orang tua. Ya, tapi juga ibu-ibu ya. Bukan hanya kepada yang tua, kepada yang sakit, kepada yang renta. Oke? Sepakat ya? Baik. Setelah ini kita makan, tenang aja makannya dihabiskan sampai selesai. Kalau saya saran mungkin jangan bangun kali ya. Nanti biar kuponnya diantar aja berhasil begitu tuh. Ya, tukar begitu duduk. Jadi nggak dorong-dorongan. Saya memperhatikan kemarin nyanyi didorong-dorong hampir juga sampai tetangga. Ya. Kesian, saya nanggapinnya ragu-ragu ya. Mau ditanggapin nenek-nenek ya, dianggapin tak dia nyung bisa canda bu ya. Oke, mungkin itu saja. Mari sama-sama sambil menunggu apa namanya itu makannya dikeluarkan ya, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik dan benar datangnya dari Allah dan Rasulnya.
segala salah khilaf datangnya dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makan. Bantuin makan. Ayo kita sambil nungguin makanannya dikeluarin, selamatan bareng-bareng ya. Bil barakah wal karamah Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah. Bisa Bu? Bil barakah wal karamah Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah. Bil barakah wal karamah Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah. Bil barakah wal karamah Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah. Bil barakah wal karamah Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah. Terus Bu, yang udah dapat makan, yang belum dapat sambil dia selawatan ya. Makan nggak apa-apa, kalau udah sepi berarti udah makan. Bil barakah wal karamah Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah. Bil barakah wal karamah Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah
Udah. Belum ya? Belum. Udah nih Bu. Udah sini sudah. Belum. Bang, bagi minumnya bang. Lagi. Ma. Lagi. Airnya deh. Dapat semua belum? Airnya? Belum di belakang. Ini masih ada air. Makan yang dihabisin ya Bu, yang sisain yang saya buang. Terus kalau nanti mau melihat hasil rekaman setiap malam pengajian malam Jumat, di malam itu direkam, Bu mau lihat ya, itu ada di kupon itu tulisannya Rumah Umat Tomboati. Cari di YouTube Rumah Umat Tomboati. Di situ Ibu bisa lihat rekaman setiap kegiatan malam Jumat di sini dan setiap kegiatan santri Rumah Umat Tomboati di sini. Ada santri latihan silat, ada santri belajar bahasa Inggris, ada santri main teater. Ibu bisa lihat di situ kegiatan-kegiatan yang ada di sini.
Beatrice, di luar makanan udah ada, udah makan. Ayo deh, kalau udah selesai, santri bantuin bagiin beras tapi nggak usah bangun di pinggulnya, duduk aja ya. Saya kayak kemarin malah didorong-dorong kesian nih. Duduk aja ibu, duduk. Ya santri sini yuk. Rizka, Rizky, Jihan, Najis. Ini ke dalam. Yang makan selesai aja, nggak usah bangun, nggak apa-apa. Biar nanti dioper. Najis. No. Maaf. Ini bagi ke sono. Jangan suruh duduk, makanya duduk aja dulu. Ya duduk aja, jangan kayak duduk orang lagi. Ayo, ke sini geser. Yang geser dulu ya, biar yang orang tua dulu ya.
salah deh. Keringetan. Berapa, Pak? Tahu banyak. Berapa dia? Ini, Dian. Oh, anak-anak baju hitam ini. Man, anak. Kasih 5. Wush. Ini baru sini pada. Yo, baris. Abang antri. Ini nih, siap deh. Yang udah Kan dulu ngantri kamu. buka kotak.
Ya, Bang. Sini, kaki boy. Berapa jam? Jam 13. Udah kan? Anu. Sampai di sini nih. Halo guys. Oke, habis.